Happy Christmas to you all. Ha Bethlehem hari Juda ya Khon sim heite dacha hamiet wadum hamiet kunja hatrep kule ya oda pintia nong aplang brocha lumnayang haperdi ikam yong katlang angel napnein lakmen darway waya Khon sim dacha chapirtai ale acha ale arway dacha ya Khon blay chapirtai ale akmen ale akbay Khon bu jisu dacha Bethlehem. Lengo trivo stad nari misngi ukluria kiwa ya hluti hadu apoy hatrep kule Khon bu jisu heite wa em kakshar kamiru akachingi ubi yau Khon bu jisu kida esguba yau Khon bu jisu kida ngudadem nei baya oda chem ha Bethlehem. Hale achar hale arwai takhai yau Khon blay chapirtai hale akmen hale akbay Khon bu jisu dacha Bethlehem. Ha Bethlehem hari Juda yau Khon sim heite dacha hamiet wadum hamiet kunja hatrep kule ya oda pintia nong aplang brocha lumyayang hapirdi icham yong katlang angel napnein dakmen darway waya Khon sim dacha chapirtai ale acha ale